Jesucristo tatitusti, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasau artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Buenos días. Munatjila munatkuyaka. Akasawa duwishta kantatina. Maiko timpiwa. Arum tanipxma. Señor Jesucristo sotiparo. Take Radio Tercer Éxodo Istirinaka. Ukamaraki siempre maestra estanwa. Radio Reto Ancane. Pero lugarana. Take uka Hilanakaro, Kuyakanakaro, Kitinakatej, Sapa Sábado, Wishta, Cantatinaka, Istapta, Radio Retuancani, Munata Hilanaka, Kuyakanaka, Humanakarosa, Arum Tanipsmawa, Humanakan Hilatama, Hermanolino. Diosai Hachanachap bendispan Humanakaro, yo sé que Humanakaja, Suyaptawaka programa, Sapa Sábado Naka, Ukamarakiwa, Domingo Alwatanakaja, Repit así que acapaz para programa. Dios bendispan. Ukamaja kitinakateja. Siempre estaptaja. Radio Tercer Éxodo. Diferente lugarana. Acá. Departamento de La Paz. Campo Chacanacana. Provincia Lugaranacana. Dios manacaro bendispan. Monat Gelanaka Cuyacanaka. Ukamaraki ancaja marca. Aymar para el taserjotjaraki ancaja marcanja. Fronteras, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Ocalogaranacanua, Aymar Paraltere, Gilanaka, Cuyacanacajotje, Upanacaros también, Arum Tawaractanua, Acalhuatanja. Ocaroja, siempre Montano, Arum Tañaja, Cauquí, Gelatazateja, Igualal, Huatahupaja, siempre Ernacht Aski, ¿no? Acá Radio Reto Ancani, Perú Lugarana, Profesor Jubileo Alarcón, Jumaroma ya empezaron Tansma, Monata Profesor, Dios a Jomar Chamchurpan, Dios a Jomaro Bendispan, Humajaka Horario Maitatamata, Diosan Arunacapa, Arstataña Pataki, Dios a Jomaroja, Hacha Bendicionanaka Churatam, tanto Hanchinza, tanto Almanza, Dios hay Bendispan Ucamaja. Arom Taraktanwa Hilata Simón Yanqui, Juparo Arum Tanaktanja, Huancane Lugarana, Esposaparo, Cuyaca Rosa, Huawanacaparo, Arum Tanwa Takpach Familia Yanqui, Dios Ajumanacar Bendispan, Ucamaraquiwa, Iglesia de Apotira, Perú, Machacamarca y Apotira, Take Ucalogaranacanwa, Gilanacaj Otji, Dios Anuanacapaja, Jupanacaroa Arum Taraktanja. Familia Quispe, Dios Manacaro, bendispan, Achana Chapa, Ukamarakiwa, Arum Taraktanja, Juliaca Logarana, Utjarakiwa, Walja Hilanaku Yakanaka, Aymar para el Tasiri, Jupanakarosa, Arum Taraktanwa. Ukamarakiwa Hasana Grande, Ukauhanakans, Utjarakiwa Hilata Froilán, Jumaro Arum Tanaxmaja, Calhuatanja, Dios Jumar bendispan. Siempre humaj ischuk apuntaba acá Radio Tercer Éxodo. Ucamaraki seguramente Radio Retuancani, Uxa Istaractawa. Dios humar bendispan. Ucamarakiwa Hucampe, Juliaca Logaranja, Walja Hilanaku Yacanaka Utjeja, Aymar para el Tasiri Hilanakaja, Cuyacanacasa, Upanacaroa, Taquenero, Arum Tanja. Hilata Julio, tal vez humaj istasksta. Dios Ajomaro bendispan, Jorge también, Hilata Jorge, Homaro Arum Taneraxmaja, Dios bendispan, Anjaki Tomaj también, Carácter, acá Dios Anarunacapa, Radio Tercer Éxodo Oxatoque, o Camaraki Radio Reto Ancani Oxatoque.
Hisa, Dios hay como bendispan, Gilata Billy Quispe, Dios hay bendispan Humaro, Billy Rojas, Sain Montra, Billy Rojas, bueno, pan Casiña, Capnirak Chai, o Camaja Gilata Billy Rojas, Humaro Arum Tanrexmaja, Dios a Humar bendispan, Humar estas caractava Juliaca Logarana, Dios bendispan, o Camaja. Acá lo atanja, continuat añaniwa para el aña y osan aruna capata, que choro pocase acá que catanakaja y cuatro palta asistanja, macao ka programa nakana. Ucampisa y nasa acá programan pechtu, que te jarachinyan uka tema, uka pequenstave, que choro Dios aruna capaj pocase, y choro acá que catanakaj pocase, hay uka toqueto. Camaja, a ver, Dios an monaya paj con jamachia, mako timpi, Diosat maita sueyañani, Allah pas Diosat permisa abstañani, aruna capa para el tañataki, aruna capa li tañataki, acá radio toque. Jamás de Dios hay bendispan, Allah pas Dios quiero, maita wañani. Señor Jesucristo, taque atipiri, Dios, humaroa akalwatan maikotimpi, yus pagaransma. Hamach enekas alwat yus pagartam humaroj. Kotanakas kumarakiwa, kototipampi humaroj yus pagartam. Hayas yus pagartam, intis warawaras humaroj yus pagartam, Señor. Akikiwa armasepta, perdón tapjet. Señor Jesucristo, humaya kalwatanja, bendistam, kitinakateja, aka radio istapje, kitinakatej suyapje aka programa, taque ukahilanakar kuyakanakaro bendistam. Radio Tercer Éxodo isterinakaro, Radio Reto Ancani isterinakaro, taque hupanakaro bendistam Allah pachankiri sumaoki. Ukamaraki nayats am tasirakita, nayaros yanap tarakita, acá kolyan arunakam litaña, acá kolyan arunakama arsuña. Con jamate humaj, ma mandato chorapgesta, kaya San Marcos, capítulo 16, verso 15, 16, ukakal katanakana, umakstaw sarapjam, ukatste yatianipjam, aka evangelio aronaka, aka suma machak noticia yatianipjam, sasaw humaja sawayapjesta, hayuka aronakarjamawa, nayaste señor Jutawaita, aka radio, aka instrumento otikipana, aronakama aymar lajra parl asire, hilanakaro kuyakanakaro parl tere. Ukamak Dios tatay, yanap itaya kalwatana, ukamarak kitinakateja ka radions ernakapje, ukahilanakaros bendist arakim, aka técnico hilatanakaros bendistam, upanakaja, ukamarakiwa ernaktapje, wale alwata, sapa sábado vista kantatinaka, domingo vista kantatinaka, humaho panakaroh chamchurata, yanap tarakita, bendisirakita, salud cuerpo nakaparo chorarakita. Ukamak tatay, ukam sasamait asma, nayaros te permit itaya, kolyan arunakam liitaña, arstaña, aka radio toque, aka micrófono nera katana. Señor Jesucristo, ukam sasawa mait asmaja, kolyana santo bendito sutimjaro, ukamapan. Amén. Gloria a Dios. Bien, ukamasti, liitasiwañaniwa, maikutimpisa, Evangelio de Lucas, hay base bíblico, ¿no? Cualquier mensajito paltasiktanja. Hoy se ha cumplido estas escrituras. Hichuru akakatanakaja pokasi. Hayukat paltastanja kamakauka programanakana. Entonces, Maiko Timpe, base bíblica leitasweñani, ukaste San Lucas, capítulo 4, versículos 17, ukatnerakataro, castellano arona, akamsa sausi. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y, rollando el libro, lo dio al ministro.
Y siéntose. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Gloria al Señor. Hichoro akaqillqatanakaja phokasi. Humanakana nairakatamana. Humanakana nairakatamana phokasi. Gloria a Dios. Dios ay bendispan. Ukamaja ukasuma Diosana qillqatanakapa lit asiwaitanj. Ukaqillqatat fundamentos ktasawa paltanipxmaj. Porque acá pais paronakawa Diosan acá tiempo kitanitapaja para el tawaraki. Acá pais paronakwa hupaj li tawaraki. Hichoro pokasi acá qillqatanakaja uka Diosan arupa arstañataki. Ukamaste akalwatanja munat amigonaka, munata hilanaka, kuyakanaka, niawa pasir programanakanja humanakaroh paltanipxma. Acapais pa qillqatanak liit asa. Un jamás Señor Jesucristoja, acahora kenkan ukaja, upaja Nazaret lugarana, ma hacha tanta chavero, ma hacha iglesia, sinagoga, ukaujar puriwaye, profeta Esayasana, qillqatanakapa liit añataki. Upaj exactamente liit ascanwa, Isaías capítulo 61, hayu katoqitwa liit askanja, Señor Jesucristo. Isaías capítulo 61, verso 1, verso 2, uka partinakawa Señor Jesucristo, lit awayanja, kaorun, Nazaret lugaran, uka mahach atanta chavin, kaokantej walja, chachanaka warminaka, tanta estatana, Israel judío marcaj, ¿no? Ukan kapjanwa walja denominaciones. Ukan kapjanwa fariseonakachi, saduceonakachi, herodianos, uka denominaciones, iglesianaka ukan kapjanja, hayukan erakatanwa diosaj lit awayanja, y kunapachate hupaj lit aintuk taejanja, ukatwa hupaj arsotatana, take uka tanta istata kreintinakar, uka timpuna, ukatsti hupaj sanwa, kaokir arunaktej lit awaiktra, hichuru uka qillqatanakaj phokasi humanaka nairakatana. Humanaka nairanakaman phokasi. Gloria a Dios. Kunja ukaj nos parcayanas. Uka qillqatanakaja, uka urunja phokasi tapa. Porque uka qillqatanakaj parlascanwa Mesíasata, Jesucristota, kitetejo tañapaki, chuyma qalanta tanakarosa, suma ollar tañataki, uykona karosa, naira choreñataki. Hisa kitenakatej ñachanta taski, supayan cadena pampi, kunayman tradiciones, kunayman huchaloreñanakampi, kunayman vishunakampi, cadena rantataski, uka cadenanaka, akarañataki, ukatsti libertad chorjañataki. Kitenakateja, supayan prisionero paki, ukana karo harar peñataki, ukamata takenesa, diosar y ausereja libre jañapataki, take ukanakwa Señor Jesucristoja, litawayanja Nazaret logarana, ukatjo paxanja, hichoro akaqilqatanakaj, phokasi naira nakamana, wanukaja naira katamana. Esa, hoy se ha cumplido estas escrituras en vuestros oídos. Esa, en vuestros oídos. Upaj ukam sasawa sawayi. Ukam sasawa lit awaitanja acá diosana aronacaparo. Hoy se ha cumplido estas escrituras en vuestros oídos. Gloria a Dios. Ukamaja monata hila monat kuyaka pasirinakaj niyaw lit antja kuna qillqatanakas pokasej. Litawaitano Mateo 24, Lucas 17:30. Litawaitano Mateos capítulo 24, verso 12, 13. Ukaparte qillqatanaka, ukampe qillqatanaka, pokasi tapa acá tiempun. Todavía ukampe
qillqatanaka utji acá tiempona kaukir qillqatanakatej Santa Villan qillqataki ukanakaja hichoroj humana kana nairana kamana fokasi. Ichajaka alwatan jlitasi ñaniwa más importante qillqatanaka. A ver, Merque Testamento, Malaquías capítulo 4. Uka partiwa takasiwañani. Ukatstilit añaniwa Malaquías 4, versículo 5. Exactamente versículo 5 castellano Jasiwa Kama. Y aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hierra la tierra. Gloria a Dios. Kunja askis akaqilqatanakaj. Akauja qilqatanja Dios sasausi. Profeta Malaquías supan la kaptoqui. Akajay nayawa profeta Eliasaro Gitani. Janera uka hachat akisin oroh purin kipana. Maron gisnawa janera uka hachat gran tribulación purin kipana. Uka nairao nayaja profeta Eliasaro Gitani. Sigo. Uka profetawa wawana kana chimapja aukina kan chimaparo kut ejane. Con jacosiñas. Uka profetawa wawana kan chimapja apóstol aukina kan chimaparo kut ejane. Aukina kan apóstolonakan iyao sabiparo. Apóstolonakan yatichavip doctrina paro kut ejane. Gloria a Dios. Kun jaukaj nos parqueas. Ukat japaispa Señor Jesucristo orakin kan ukaja akam sasa arsuaraki. San Mateo capítulo 17 versículos 11. Uhanukaj versículos 10 ukatlit oañani. Versículos 10, 11 ukan hakam siwa. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Dios os bendiga. Señor Jesucristo roja apóstolo nakapo hiskataina. Yatichiri. Kunataraki. Kahach aqilqirinaka. Ukahach a fariseos. Uka creentinaka uka teolongonakaste. Sapgeste. Eliasao naerakat jutañapaj sasinste. Ukatwa Señor Jesucristo jupanakaroj sawai. Chikpachansa. Elías aponeo naerakatja jutani. Jupao takikonasa. Chikapaparo. Wasita tampe. Usktawayjane. Saitapejane. Uksan maneja restaurar. Kunatej tinkotaki. Kunatej chosarstataki. Uka Eliasawa. Kuthatayan jane. Chikatatay jane. Ukawa chikatakiro irpjatjane. Ukaw wawanakan chimapja apostolonak aukina chimanakaparo kutayjane. Gloria al Señor. Kun jacosis que escuaro nakaj. Ukamaj munata radio kirinaka. Hilatanaka kuyakanaka. Acá katanakaja. Hichurua focasi. Malaquías 4:5, versículo 6. Ukakil katanakaj para el chisto, ma profetata, acapacharo, jutañapa, janera, hacha gran tribulacionaj, purinewaikane, uka naircht a jutañapa, uka profetaja, hichoroj, acá ora kankewa. Ukatwa akalwatan, acá radiotpach sawaitan, hichoro, acá katanakaja, focasi, naira katanakamana.
nairana kamana, gloria a Dios. Kun jacosis keñas ukamaj. Malaquías 4:5 caja, acá tiempona jocasitapa. Umaj ukamte amuita, munat hila, munat kuliaka, kunapachate jokakil katanak lit kta ukaj, kam stasumaja, kiti Eliasats parlaski, Haniwa Elías disbit ukat parkite. Hanukaste akaj parlaskiwa posire Eliasata. Porque sigon qilqatanakanja Elíasan ajayupaja akaorakan uinstaña patainao pechqakote. Nairir Eliasaste Elías desbita. Ukaj Primera de Reyes capítulos 17-18 ukauhane katasi. Perichajuka Eliasaj ma oroa. Nina caballonak hitasa ma nina karjata. Akaora ketakirpach sarawayjanja. Ukaja yakipatste. Diosaj waitarakiu yakachacha ukachachan sotipaj satanwa Eliseo. Uka Eliseo jankarakinwa Eliasana pollana ajayupaj. Eliasana ajayupaj sañmunta. Ukatwa Primera de Reyes capítulos 2 ukanja Biblia sawai qillqt'ata Diosan qillqapaj. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, sasausi textoj. Entonces Eliseo ja paire Elías jamanwa orakanja. Esa. Y kimsire Elías jamaste orakanja uinstanwa bautisire Juan. San Lucas capítulo 1 ukankiwa. San Lucas capítulo 1 ukanja. Pilgatajsiwa. A la verdad irá con el espíritu y virtud de Elías. Esa. Bautisire Juanaja, Elíasan ajayupat ajayuniwa, haki hantaktañapana, nairiri diosana, mesiasana, jutavi pataki. Entonces kimsire Elíasaja, bautisire Juanascanua. Niaus estanja pechka kotiwa diosana, monasiñapata, Elías profetan ajayupaja, manifestañap unistañapa orakana. Entonces, Malaquías 4, versículos 5 y 6, Mateos capítulo 17, versículos 10, versículos 11, ukakal lit tanja, ukaj parlaskiwa posire Eliasat palaski. Ukakil kataj Malaquiasan hasiwa chik pachansa naira katja Elías profetao jutanyapa. Hanira uka hacha gran tribulación por inkipan. Hanira uka hacha akisñanakaj por inkipan. Uka profeta Eliasaj jutjani. Ukatsti jupawa wawanakan chimapja aukinakan chimaparo kutayjani. Gloria a Dios. Jupawa kunateja chusarstataki. Kunatej saranokotaki uka westata chica taquiro kutjatayjani. Uksañoneja restaurará. A la verdad, Elías viene primero y restaurará, restituirá, si castellano. Ukamaj monat amigo, monat gila, monat kuliaka. Chikpachansa. Ukakil katanakaj. Hichoro pokase. Hinchona kaman. Nairana kaman. Isa. Kun hamak sumaj. Intienta ukakil katanaka. Kun hamak sumaj kun apachate hukatextonak leit kta ukaja lupta. Munat hila munat kuliaka que tiene katej Santa Biblia leit asipta que tiene katej Santa Biblia katupta que tiene katej Santa Biblia yatipta. Humanakah leit abhamay mayampis. Kaukir kil katanakateja kalwatan leit antja ukakil katanakaja hichoro pokase nairana kaman. Hisa, hanisumaj kreikam, pero sin embargo, ukamau kakal katanakaj pokase, kunalaikoteja, Elías profetaja,
akahora kanqeu. Uka profeta toqewa Diosaja taqe imantat arunakapa qanan chonje aka tukuy timpuna. Kunalaykotej Diosan arunakap taipinja walja imantat yanaka utjataina Diosanja. Walja imantat Diosan arunakapau utjataina. Uka imantata Diosan arunakapaste haneo haqej. Por mucho que haqej estudio pas, por mucho que haqej paya kimsa titolones pas, por mucho que mainej teólogo chachas pas, haneo hupanakaja puedkanite kananchuña, haneo puedkanite Diosan imantat arunakapa kanarapsuña. Porque uka Diosan arunakapaja haneo haqe toqeykit, haneo estudio toqeykit, hanokaj uka Diosan arunakapaja jutiwa ma profetjar. Ma profetaro hoti Diosaj ma profetaro uñachaye, ma profetaro instruye, ma profetaro samka toque, revelación toque, Diosaj parljay. Kunayman maneran parljay, ukamat uka profetaja, akamsi Diosaj, hay uka arompe, mistania pataki, Diosan marcaparo, yateja ñataki. No importa, kunakasta lajra parleri pasa, aymar lajra parleri pasa, Quechua parleri pasa, portugués parleri pasa, ukamarake, alemán lajra parleri pasa, inglés lajra parleri pasa, porque walja lajranaka otjej akahora kanja, taque uka lajranakat dueñoste Señor Jesucristo. Entonces, Malaquías 4:5, ukaja, parlasquiwa, jepa profetat Diosaj kitan jañapa. Contej Apocalipsis Lebronja capítulo 10. Versículo 7, ukan qillaqtaski. Y contejo kan qillaqtataki. Contejo kan registrataki. Uka qillqataq también hichoro pokasi. Nairana kaman pokasi. Munat amigo, munat hila, munat kuliaka. Malaquías 4:5, uka qillqataq hichoro pokasi. Mateos 17:10, verso 11, uka qillqatanakaja hichoro pokasi. Diosaj ma promesa haitisto. Diosaj arop arsone uka arunakapaja pokasi ñapapuniu. Ukatwa Evangelio de Mateo capítulos 10 ukan jaseja. Ukalogaran qillaqtataj alaj pachas pasaniwa. Acá ahora que es tu cociniu pasawa yaniwa. Pero nayan arunakajaste haniu pascanite ni tukuscanis. Sasawa Señor Jesucristo sawai. Ukamaja monata radio ischukiri. Akalwatan humaja. Akaronak istkasaja lupim. Akaronaka lit askasaja. Humaja. Anut asimukatsti mayampis litam. Kiti profetats parlaski. Chiqaponite profeta Eliasan ajayopaj pechqakote unistaña patain akahora kanja. Isa. Ukam sasawa qillqatanakajsi. Por lo tanto, hichoro aka qillqatanakaj pokasi nairanakamana. Hani sumaja ukam intintkam, hani sumaj ukam amuykam, hani sumaj acá qoyan arunak iauskam, pero sin embargo ukamau Diosan arunakapaj qillqata y ukamau Diosan arunakapaja pokasi. Kunalaykotej ukaj Diosan promesa nakapawa. Por lo tanto, pokasi ñapapuniwa. Ukam pensa uka Diosan promesa naka pokasi ñatakeja, taqikunau tiemponi, taqikunau lugarani. Hani uka qillqatanakaj pokaska sapante. Pablo timpona, ni Ireneo timponsa, ni Martín, ni Colombo, ni Lotero uka timpona kansa. Hanukaj hichoro uka qillqatanakaja pokasi. Isa. Uka qillqatanakaste Diosana promesa nakapawa aka santo libro na qillqata. Y Diosana ajlita wa nakapawa kusesiñampi katoktan. Diosana ajlita hanersa kamunduq lord atakan ukatpach ajlita uka Diosana wa nakapawa kusesiñampi katoktan.
Dios alawatapan, Dios pagaratapan. Ukamaste akalwatanja, munaraktanwa alakpais Dios aukiroja, más suma cochumpi, más suma yupay chabimpi, yupay tañaraki aka radio pacha. Ukamaj munat hila, munat amigo, humaj istaskakim, todavía continúa hasta que acá Dios narunakap arsusa. Todavía tocat es que hukampi, hichoro acá kalakatanakaj pokasi, uka temata, uka mensajimpi. Dios ay ukamaj bendispan, acá haya, uka suma yupay chabe, hilata técnico, oskawayamay uka kocho, ukam diosaro, acá radio pacha, yupay istawañani. Con Jasumas Ukayupay Chabej, Jutaskiu, Jitis Utaski, Señor Jesucristo Jutaski. Kunaro Upajotane, Upajotaneo Iglesiapa, Noviapa, Wawanakapa, Ricogere, Acaoraquete. Ucao Sataja, ma rapto, ma arrebatamiento. Ucao Utjane,
y kunapachatej Diosaj recojanej iglesia paroja, acá ora kenja hachat akisiñao sartani, ukaj satawa gran tribulación, his, pero janira uka hacha gran tribulación, jutkipanwa Diosaj prometitaina, según Malaquías capítulo 4, versículos 5, versículos 6, ukao kelkatanak leitkatanja ukarjamaja, prometitaina kitanjaña profeta Elías. Hisa, uka profeta Elías ukawa, wawana kanchuimapja, aukina kanchuimaparo kutayjani. Uka kelkatanakaja, hichoro pokasi, nairana kamana. Hichoro pokasi uka kelkatanakaja. Kuna laikoteja, uka profeta Elías ukaja, ora kankewa, aka kolyan arunak arsusa. Kunaiman marcana, upaja pakal koteo aka mundo muitawaye, predicasa aka glorioso evangelio, aka kepa mensaje. Diosana marcapataki, Diosana wawanacapataki, kitina katej ajlitapje desde antes de la fundación del mundo, Jupanakawa iste, Jupanakawa katoke, Jupanakawa kusisi, aka kolyan arunakata. Ukamaj munat hila munat kuyaka, aka radiot pachwa maiko timpis sistan, Malaquías 4:5 kakilkataja, hichoro pokasi. Naira nakamana. Anisumaj kreika, anisumaj kam amuikam, pero sin embargo, yosanaruna kapaja, pokasiwa, aka orona. Uka profeta mensajero, uka profeta Elías ukaste, kunatej loraña pake, ukha mayatwa kal lorawayi, pokawayi, diosan chamapampe, diosan ajayopampe. Jupaste simplemente ma instrumentó, diosan instrumento pawa. Jupaste kuntej pokañapake, uko akatimponja poke. Hisa. Pakal kosilionakwa histare, kunatej Apocalipsis capítulo 6, ukane kataski, mal libro siltata pakal kosilionpe. Haniponiu kitis puedicante ukasilionak, wikar payaña, chiar payaña, haniponiu kitis puedicante ukatja litaña uka libro, haniu kitis askikante, pero sin embargo, uka cordero, Kitetej cruzan akiski, cruzan wilap wartaski, uka corderoa merece, uka corderoa chamani, uka pakalko sillon tataki, uka libro, hanjaña, sillonak chiaraña, ukaste hananchaña, kunatej uka pakalko sillonak manjankana uka. Uka hananchiristi hichoroj, mensaje pa hananchjewa, upaj niaw arsunje, waranka hila, mensajinakwa upaj graotata haitawayi. Isa, ukato akalwatan histan, Malaquías 4, 5, 6, ukakalkatanakaja, hichoro pokase, hinchunakaman, nairanakaman. Uka Diosan kitatapaj, uka Diosan mensajero paja, akaorak pachwa muitawaje. Pakalkot jamao muy tawaje, predicasa parlasa, taque sistemana contra, haken sistemana cap contra, haken costumbrina cap contra, ukatwa hupaxi, wakt jewa, tiempo jeo, ora jewa, diosan aroparo kot hatjaña. Kun jakosesiñas, diosan aroparo kot hatjaña. Hayuka timpungtanwa, unat hila, unat kuyaka, ukatwa humanakampi palt astan, acá glorioso mensaje. Hoy se ha cumplido estas escrituras en vuestros oídos. Ucapa para kiwa Mateos capítulo 17, versículos 10, versículos 11. Ucan Señor Jesucristo sabayataina. Chekpachansa Elías aponiu naira katja jutaskani. Elías aponiu jutane janira ukahacha gran tribulación por incan ucapache. Uka Elías profeta toqueo, uka Elías toquewa. Wawana kanchimapaj
aukena kanchima parukut ayatajani, kunja cosesiñas. Entonces, Mateo capítulo 17, versículos 10, versículos 11, ukakil katanakaja, hichuru pokasi naira nakamana. Monata pastor, monata gilata, monata iglesia irpiri, Diosano wapa, humaro sitansma kakil katanaka, humaro paltaniraxma, dikiaka timponja, ukakil kataja, pokasitapa, naira nakasana. Kunalaikotej, hichurua, uka Diosan imantata arunakapaja, janaro miste. Hichoro Diosaj al katurpay arunakapampe. Hitis chekatakin sarantaski ikitinakas sarawachapje ukatakit. Ukampachasa Diosaj todavía. Akam radio naktoque. Predicación naktoque. Kunayman formana Diosaja todavía kothatayaski. Arunakapar wawanakapar. Chekpach ajlita wawanakapar. Ukatwa también aka programaxata marcaja mistonjam. Kaukaros mistañani, kitis Diosan marcapaj, Diosan wilapampe harekata creyente nakau. Y kunapachatej Diosaj mistonjam, Diosaj monjeo mistjañas hakenakan sistemapat, hakenakan costumrinakapat, hakenakan kamachinakapat. Kunalaikoteja, Malaquías 4:5, Elías kitaniñat parlquija ukakayulkataja hichoro pokase. Mateos 17, ukana, versículos 10, versículos 11, ukakil katanakaja, hichoro pokase. Kunalaikotej Diosaj uka profeta toquewa, take imantat arunakap hichoro kananchi, wawanakapataki, iglesia pataki, novia pataki. Akalwatanja todavía litas que mate extompe, Joel Antiguo Testamento, ukan otjimahacha promesa. Ukan hasasausi akama. Joel capítulo 2, versículos 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Kunja cosisqueas akakelkataj. Y os restituiré. Ukaj moneja. Yo os restauraré. Hisa. Hichoro hakastanwa. Kuttan tiempo nakan. Saraktata hilata saraktata kuyaka. Saraktata Diosan arup arsuri monata pastor. Hichoro tiempo orasa. Uka hanwali takinakat kut anjanya chek pacha Diosan takiparo. Hakin kamachina kapaki ukatja kut anjanya Diosana kamachiparo. Isa. Utjanya pao más restauración. Kunanakatej chosarstatak hanwali ukanakaj wasita tao arril tapitañapa. Uksan moneja restauración. Kun hamateja apóstol aukinakaj Diosaroj sirvipjan take chuima, take iao sañampe. Upanakaj munaseñan poktata sirviwayapjan Señor Jesucristo roj. Hayo kapaispawa hichoroj Diosaj también kutsuejañapa takpacho onekaparo. Ukama más sapa chuimani, más sapa iao sañani, más sapa bautismo. Uka usan maneja restaurar. Uka restaurar. Uka arroz de san monera kiwa. Libido kotaki, saramuchotaki, ukata chikata tjañ. Kutita tjañ, huesta tampi. Kutikips tjaña. Gloria al Señor. Ukato acá, Joel capítulo 2, versículo 25, ukan xeja. Nayawa, hanwali takinki. Libita tataki, chosar tataki, ukaroj, wasita tampi, seitapia. Conteja uka poselak onakaj mankantkan ukja,
Naya wasitata ch'oqñatataya. Porque Diosan iglesia paj, Jesucristo novia paj, ma qoqampes acerakiwa. Acá oruga, langosta, ucamaraki, pulgón, revoltón, ucanacaste, pose, la conakawa. Kitinakateja, qoqanakar, hupanakaja, atacapje, ucatste, mancantapje, aún silpimpacha, yakanaka, hupanakaj, kunayman, qoqa alinakaro ayojate acapose la conakaja. Ucapose la conakaste satawa según Joel capítulos 2 versículo 25 ucan uruga satawa. Mainiriste langosta satawa. Uca langosta uca a lo menos taque qoqanakaroj aralawaki antuti. Hupao al manqso yaqanaxa, achunaxa. Hupao al tuki. Ucatwaka biblian qilqata. Kaukire lakonakatej ukapose lakonakaj al uka Jesucriston iglesia par ainaist en munan Diosan arunakaps maijar kotikiptayan ukapose lakonakaja hay uka oronakanwa uka timpunwa uka halwani loreñanakat hanwali takitja nayaj saitapiapjam kutita tayapjama mayampe sasausi Diosaj kun hakusis keñas. Munata radio chukiri, munata hilata, munata kuyaka, humaja akalwatan amuitapisim, akalwatan humaj akarunakat lupim, kunalaiko teja karunakaja hichuru pokasi naira nakamana. Hoy se ha cumplido estas escrituras, porque ya está en proceso la restauración del árbol novia, la restauración de la novia de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa, kutita tain tiempo por enjewa, anualik ukat kut tjaña chiaka Diosan takipar uka urunakaj por enjewa. Chuy makalarata, chosar stata, llapirata, uka krientinakaj, untota tjaña pataki, kutita tain tiempo por enjewa. Kunalaikotej Diosawa ka tiempo kitani ma profeta, uka toqueo otje, uka mensaje toqueo otje, wasita tampe kutita tjañ, wasita tampe kut tjañ, apóstolo nakan iyao sabipat iyao sañani, apóstolo nakan yaticha vipat yaticha vini, kun hakosiske yasukaj. Porque hichoroj kunayman yaticha vinaka utje, hichoroj waljaninakawa chosarste, chiqa takita, pero Diosaj moniwa kutjat jañasa. Kunalaikote hichoroj acá Dios narunakapa washtatampi Diosan kulko takiparoj erpjat gesto. Uka umaisatja restauración. Kutikips tjaña. Isa. Señor Jesucristo kitani uka profeta mensajero. Según Malaquías, Qilqatarjama, capítulo 5, Juanukaj, capítulo 4, verso 5, Carlitan. Según Mateos, capítulo 17, versículos 10, verso 11, Uka Qilqatanakaj, Litan, Ukarjama. Ukatwa, Diosan arunakapaj, acá tiempon pokasi. Ta kehakenakan naira katapan, naira nakapan, pokasi, Uka Qilqatanakaj. Con jamatej paserejlit awaitan San Lucas 17:30. Noyen orunakapan jamaneo hakenio kapan hotavipajsi ukaqilqatanakaj. Ukatwa hichoroj histan hiwasanakaj. Taaqi ukaqilqatanakaj hichoro pokasi. Hichoro pokasi. Ukataw hiwasaj yatqtan, ukataw amuyasqtan kitukuy timponakano hakasqtan. Wakisjewa total enteramente Diosaro makatjañ entregas jaña. Gloria al Señor. Alajpas Dios aukej, Dios pagaratapan. Alajpas Dios aukej, bendicitapan, sotipas. Oyana ponipan, sotipaj. Ukamaj monat amigo, monata gila,
unata kuyaka, humaj istamay akaro. Aka qillqatanak litan ukanakaja, hichururakes phokas qatainja. Uka Dios anarunaka, promesa nakapa phokasiña tiempo nakano hakas qatatan. Uka Dios an profecía arunakap kuntej qillqataki aka tukuy tiempo nakatakej. Uka qillqatanak phokasibi tiempunwa hakas qatatan. O qaroj todavía litawais na hukampe qillqatanaka. A ver, Daniel libron pelit asiwañani, profeta Daniel libro pana, Camsis, capítulo 12, libro de Daniel okanja akamsa sao Dios narunakapaj qillqataraki. Daniel capítulos 12 versículos 1 katnera kataroj castellano nxio akama. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículos 4, importante. Okan Hasewa, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarase la ciencia. Gloria a Dios. Multiplicarase la ciencia. Okaksan moneja, yatinkan kanyaj waliponiu hilhathani. Waliponiu hilhathani. Uka oronakam sellantam sasaw Daniel roxanja. Wal jamaranakao pasani hasta que sinshaj waliponiwa mirhathani akaura kanja. Haniti churuk ukaja. Con jamás ciencia hukat avance constantemente. Kunay manawi churoj, ciencia toque haquej lorje. Haniw isis amparam taxañajit, isij makinampi taxañakijiwa. Isa. Kun jama autonakas unshurt churoj. Ve? Taki ukanakaja ciencia toque lortata. Kailtanja kun jamas. Caballo tat ihna cañana, carrito nakat ihna cañana. Perichaj uka carriton, uka caballo nakatja. Ciencia toquej, lortata jewa, ma automóvil. Ani ukaro quedas kit ciencia. Ya tinkan cañaj. Uka científico nakaj todavía, uñaki pasca que investigas que hukampe. Automobilats te hichaj lort hap jewa, aeroplanos. Kun hamatej uka lata hamach inakaj tuinakas ki hamach ero intata airina. Ve kun hamsuka cienciaj avance. Hani ukaro quedas quite hanu casti hasta que paxikamao cohete uka takej porje. Kun hamsa yatinkan cañaj yast multiplicase. Kun hamsa kejichur armanaka, hachanaka, hiskanaka. Hakir hiwayatak armamentonak lorje, fabrikje. Uka hanit ciencia toque lordata aquí. Ukat peaka Daniel capítulos 12 versículos 4. Ukan has parlistoh que el kataj. Tukuy tiempo kama, sillanta maca libro. Hisa. Wal jamaranaka pasani. Hasta que ciencia el hatkan multiplicaskan. Mirantawaikan ukakama. Entonces, acá el watanja radio toque hisnawa.
taqi hilata taqi kullaka. Hichoro akaqillqatanakaqa phuqasi. Hichoro akaqillqatanakaqa phuqasqi. Esa. Haniu Diosan qillqatapaq inamayakit. Diosan arunakapaq qillqatanakapaqa phuqasi puniwa. Hayukataw Señor Jesucristo timpunsa. Kuntej qillqanita kana. Cristota, Mesiasata, kun hamsopaq uraqir hutañapa. Niyawa Isaías profetaja, niya paqalq patak maranaka, naira arson hataina. Y kunapachatej Jesucristo uraq kana, uka pachao Diosaja, uka profeta Isaíasana, arsonita profecía arunakapa lite. Nazaret logarana Diosaj lite. Isaías 61. Diosana hayopao naejanque. Hisa, Señor Jesucristo hankaponinua, Diosana hayopaj. Upaj kitani taponinua. Kitina katej cárcel ataque, ukanakar libertad choreñataki. Kitina katej kala visión petuk katapki, ukanakaro. Hispia ñataki. Kitina kat chuimana kapatej kala osuntata. Huchampe kala osuntata. Uka chuimanaka collarereu hupajote. Huikonakaro nairanchiriu hupajote. O ukat hupaj ukakil katanak litan, ukat hupaj ukakil katampi identifikasi, ukatsti ukalwataja, ukahachatanta chavita ipinsi, hichuru akakil katanaka phokasi, nairanakamana. Gloria a Dios. Ukapais pakiu Diosan kil katanakapaj repetisi sa patiempona, phokasi. Acá tukuy tiempo takaste qillqtatay nawa Malaquías 4, 5 y 6. Dios niña pa ma profeta y oka profetan la captoque. Diosan marca paro, prepara añataki. Oka profeta toque, Diosan marca paj alistas jañapataki, hacha arrebatamiento rapto orotaki. Oka profeta toque Diosaja, kuntej imantataki aka Santa Biblian ukanakha hanstawaje aka timpunja. Ukat Pakistan akalwatan ka radio pacha hichoro ukakilqataj phokasi naira nakamana. Señor Jesucristo saponino a Mateos capítulos 17 versículos 10 verso 11 ukaujanja chekpachans Eliasa naira katjutani ukau takikonas chikapta tayjani. Hichoro ukakilqatanakaj phokasi. Gloria a Dios. Profeta Joel ukajlit awaitanwa ninkaraj. Capítulos 2, versículos 25. Kunapachateja ukaposila kunakaj altukane. Ukampisa, ukaposila kunakan manqsot kokaja, wasita tao chochñata tayatane, restituirá. Los años que comió la oruga, el pulgón, el revoltón. Esa. Hichoro ka falso profeta naka falso yatichirina ka falso evangelio parlerina ka uka posela konakar untatao kaltuk. Hisa. Perichak Diosa prometitaina. Uka Joel profetan la kaptokej. Naya ukanak wasitat chochnyata taya wasitat naya hakata taya saitaya. Restaurar. ¿Ve? Hayukat wakalwatan histan hichuru ukakilqataj phokasi. Kun hamatej tanin libron lit awaitanja. Tukuy tiempon ciencia waliponiw mirantjani waliponiw hilhatjani. Hichuruj kun sanuyhtanja. Ciencia toqej taqi kunaponiw lord ataj. Utanakasanj. Ciencia toqe lord atkamakiw. Kunayman aparatunak. ¿Ve? Automóviles, aviones, armamentos, moderno autonaca, ¿ve? Moderno maquinanaca, isit accionanaca, choque montañanaca, taque con la ciencia toque lord ataj, ve ciencia con hams multiplicasje. Entonces Daniel capítulo 12 versículo 4, ukakel kataja, hichoro pokasi, naira nakamana. Hayu kamawayasta hukat qillqatanakaj phokasji Diosana profecía prometida arunakapaj phokasji. Kunata que su kamaje kunalaikoteja tukuy tiempon qtanwa. Tukuy orunakan qtanwa. Entonces Diosan qillqatanakapaja total qalaponiw phokasji akatimpunja.
Ukatwa pasirek lit antan Mateo 24 ukanak sarakisa usuna kausartani guerra na kausartani orak katatiri na kawa. Hanit ukamaki taake ukanakaw pokasre. Ukatwa sa waitan ka hichuro ukakilkatanaka pokasi naira nakamana. Ucampis walja teólogos, walja creyentes denominacionales, walja manufacturados creyentes, jupanakaja, equipatu pasapje, por alto pasapje kakilkatanaka. Ucampis diosan ajlita simiente, haneras akamundoh lord atakan ukatpach ajlita diosan o nakapawa, kusisinyampe unji, katoke, akakilkatanakana pokasitapa. Cristo timpons ti hukane nakawa. Unhapjana. Yatipjana. Que Isaías 61 kahpokas katapa. Cristo paispas katapa. Mesías. Kitinakas katokanja. Huka personanaka. Como María Magdalena, Susana, Juana, ukamaraki Elizabeth, Zacarías, Ana, hukampe. Hukampi kitinakatej aceptapjan Cristoro. Sucho koyatanaka. Huiko koyatanaka. Hupanakaw aceptapjan Cristoro Mesiasaro. Ukanakawa. Ukakilkatanak promisanaka. Pokasitapja Samaritano army, por ejemplo. Hupanakawa chikpachapini unhapjana. Kilkatanak pokasitapa Señor Jesucristo. Hayu kamarakiw akatimpon waljaninakawa. Por alto pasapja kakilkatanaka, pero sin embargo Dios no nakapau uñihtan. Di que ukakilkatanaka pokasiw hichuro. Naira nakasana. Dios alawatapan. Ukamasti munat amigo, munat hila, munat kulyaka. Akauras kamao paltani pusmaj, akatemata, akapekenstaveta. Hoy se ha cumplido estas escrituras en vuestros oídos, en vuestros oídos. Jesa. Hincho nakamana. Naira nakamana pokasi. Umanak naira katana pokasi. Anchakit humach amuikta hila kulyaka. Dios ay hukampe ukkarok humarok yanappan. Akakil katanaka kontek humach anotaskta kontek sitanips na tikstonaka humach unyaki paskakim porque humach Biblia nirakitawa. Ukamaste kauka tiempo, kauka kankis tiempo, oraja, Jesucristo no taña pataki, porque take profesiana kau pokasje. Ukat wasistan hichoro pokase kakil katanakaj. Dios ay bendispan ukamaja, munat amigunaka, munat hilatanaka, hutiri program nakanste, yakate manakatwa, parultasis karakiñani. Dios bendispan Radio Retuancane Isterinaka. Dios bendispan Radio Tercer Éxodo Isterinaka. Humanakan hilatama hermano Lino, hutiri program kama, sasao saniwayapsma, Dios mediante. Dios ampequia. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, han hupanakchik huchloraphamti.